Ako ste krenuli gledati ovaj video, vjerojatno ste i vi kao ja shvatili da je odrastanje jedna velika masna prevara. Sjećate se kad smo bili klinci pa smo mislili da odrasli ljudi znaju što rade, da imaju plan. E pa nemaju, to smo već prošli u jednom videu. Ali imaju nešto drugo, to su floskule. Te male toksične jezične bombe koje bacaju na tebe kad ne znaju što bi rekli ili kad te žele suptilno natjerati da se osjećaš kao govno jer nisi optimizirao svoj život. Danas prolazimo kroz najveće debilane koje izlaze iz usta ljudi iznad 20 godina. By the way, hvala na ideji za video. Ma nemoj. Sve se događa s razlogom. To je rečenica koju ti netko kaže kad ti krepa auto, dobiješ otkaz i ostavite cura ili dečko u jednom danu. Koji je razlog? Da mi svemir poruči da sam idiot? Da sam u prošlom životu bio Hitlerov osobni kuhar pa sad moram ispaštati. To je floskula za ljude koji nemaju empatije, ali se žele praviti duboki. Sve se događa s razlogom je zapravo skraćenica za a nemam pojma što da ti kažem, tvoj život je smetlište, a ja samo želim ići na pivu u miru. Nemoj mi prodavat kozmičku pravdu, razlog je taj što je život ponekad brutalan i nepravedan i to je to. Izađi iz svoje komfort zone. Moja komfort zona je jedino mjesto gdje sam sretan. Zašto bi izlazio van toga? Da pričam s ljudima koji koriste riječ sinergija. Od tog izlaska iz komfort zone dobijem podočnjake i neopisivu želju da se odselim u neku šumu ili na planinu bez signala. Kad sam ja bio u tvojim godinama, imao sam kuću i 2 djece. Bravo! Zaboravio si spomenuti da je tada kvadrat stana bio cijena par gajbi piva. Danas ako želiš kupiti stan moraš prodat bubreg, dio jetre i potpisati ugovor s vragom. Pričali smo o tome. Ali ne, mi smo pahuljice jer ne želimo raditi 12 sati dnevno za kikiriki. Pametniji popušta. E pa zato nam je država takva kakva je. Svi pametni su popustili, a debili su zauzeli prve redove i sada nam govore kako da živimo. I onda dolazimo do modernih odraslih, onih koji piju smuti od neke travulje i prodaju priču manifestiranja. Samo misli pozitivno i svemir će poslati sve što ti treba. Jeste ikad probali platiti struju mislima? Dođe ona iz HEP-a da ti isključi struju, a ti mu kažeš gospodine, manifestiram svjetlost u svome domu. Vjerojatno bi me pogodio onim klještima u glavu. Pare nisu bitne, bitna je duša. Ma nemoj, ajde plati ratu kredita dušom. Odnesi banci kilo empatije i malo dobrote i riješio si sav problem. Novac ne kupuje sreću, ali je puno ugodnije plakati u novom Mercedesu nego u prepunom tramvaju dok ti se nečiji pazušni znoj cijedi po ramenu. Naći ćeš nekoga kada se najmanje nadaš. Ovo je omiljena rečenica tetki na svadbama nakon što te 3 puta pitaju kad ćeš se udati ili oženit. Kao postoji neki kozmički algoritam koji čeka da potpuno odustaneš od života, obučeš najgoru trenirku, ne opereš kosu 3 dana i odeš bacit smeće. I baš tad ćeš naletit na ljubav svog života. Hoćeš kurac. Kad se najmanje nadaš, obično dobiješ proljev ili kaznu za parkiranje. Da bi našao nekoga, moraš se trudit. Moraš izlazit, moraš pretrpjeti 50 katastrofalnih dejtova s ljudima koji ili pričaju o bivšima ili o kriptovalutama. Ne nadati se recept da živiš sa 14 mačaka i svim pretplatama koje postoje. Vidjet ćeš ti kad budeš imao svoju djecu. Ultimativni šahmat. To je rečenica kojom roditelji završavaju svaku raspravu kad su dokazano u krivu. Neovisno o čemu se priča, bilo o politici ili koliko žlica vegete ide u juhu, odgovor je vidjet ćeš ti kad tebi tvoja djeca budu tako radila. To je neka vrsta generacijskog prokletstva. Kao da jedva čekaju da patim samo kako bi mogli reći eto, jesam ti rekao. Samo ti psuj, vratit će ti se kroz djecu. Pa naravno da će me psovat ako i budem odgaja uz ove riječi. U tom slučaju bit ću sretan ako me ne daju dom čim dobiju prvu plaću. Vrijeme liječi sve. Ne liječi. Vrijeme samo nauči tvoj mozak kako da potisne traumu dovoljno duboko da ne pukneš svaki put kad vidiš neku sliku iz prošlosti. Vrijeme ne liječi ništa, samo si ti previše umoran da se stalno sjećaš zašto si tužan ili ljut. To je floskula za ljenčine koje se ne žele baviti tuđim osjećajima. Proći će. Pa naravno da će proći. Nemoj mi prodavati vrijeme kao neki čarobni štapić. Ljudi, istina je jednostavna. Odrastanje je teško, život je često kaotičan i nitko nema pojma što radi. Ove floskule služe samo da nam bude lakše zaspati navečer. I to je okej, sve dok ne počnemo stvarno vjerovati u njih. Pišite u komentar koja vas floskula najviše izbacuje iz takta. Pišite pa da se skupa živciramo. Budite mi dobri, lijepi, pametni, šarmantni i realni kao i uvijek. Vidimo se uskoro, a do tada uživajte.
Kad sam i ja bio